Hallo meine Lieben und willkommen zur heutigen Unterrichtsstunde. Heute lernen wir das Alphabet. A wie der Apfel. A مثل Sieb. B wie die Biene. B مثل زنبور. C wie der Computer. C مثل کامپیوتر. D wie das Dorf. D مثل روستا. E wie der Elefant. E مثل فیل. F wie der Fisch. F مثل ماهی. G wie die Gabel. G مثل چنگال. H wie die Hand. H مثل دست. I wie der Igel. I مثل جوجه تیغی. J wie die Jacke. J مثل ژاکت. K wie die Katze. K مثل گربه. L wie die Lampe. L مثل چراغ. M wie die Maus. M مثل موش. N wie die Nase. N مثل بینی. O wie das Ohr. O مثل گوش. P wie die Palme. P مثل درخت نخل. Q wie das Quadrat. Q مثل مکعب. R wie das Radio. R مثل رادیو. S wie die Sonne. S مثل خورشید. T wie die Tasse. T مثل فنجان. U wie die Uhr. U مثل ساعت. V wie der Vogel. V مثل پرنده. W wie die Wand. W مثل دیوار. X wie das Xylophon. X مثل زیلوفون. Y wie die Yacht. Y مثل قایق بادبانی. Z wie der Zoo. Z مثل باغ وحش. A B C D E F G H I J J J K L M N O P Q Q Q R S T U V V V W X Y Y Y Z.
Bei der deutschen Sprache haben wir eine Besonderheit. Wir haben 4 Umlaute. ما یک ویژگی خاص تو زبان آلمانی داریم. ما 4 umlaut داریم. wie die Äpfel. مثل سیب‌ها. wie die Töpferei. مثل سفالسازی. wie die Überraschung. مثل Surprise. Das SZ, geschrieben als SZ, auch genannt scharfes S, ist ein Buchstabe. Eigentlich war es eine Ligatur, also eine Verbindung von 2 Buchstaben S und Z. Weil man beide Buchstaben oft hintereinander schrieb, gilt das SZ heute als ein eigener buchstabe. SZ که به عنوان SZ یا شافس S نوشته میشه، امروزه در زبان آلمانی یک حرف جداگانه در نظر گرفته میشه. یه ترکیبیه از 2 حرف S و Z. SZ wie die Straße. SZ مثل خیابان. خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. سابسکرایب، لایک و کامنت فراموش نشه. منتظر قسمت‌های بعدی باشید و برای زودتر مطلع شدن زنگوله رو بزنید تا نوتیف براتون ارسال بشه. Bis später und bis zum nächsten Mal.